Hajit-nai ito, parir-nai ito, sotar-hata na bernisita onoki. Bah, enak sekali sudah tua. Mas, Itu? Ayo memang mulong atuh. Mas ito lagi dua. Sampai marpura-pura. Ayo, Mana sih? saban? Oti mau buat orang sudi. Nda tumua dong kurang. Ada tumbuh dong mana tua. Kamu ya. Lewa song laha teh song laha mana? Ngasong na mulai dalam perasaan. Memang atong nga patut na habis ngajam 11. Ay do na. Ano kasi nila ako ba? Tamu bigi walaupun ngeri-ngeri sedap. Surat udah. Lagu ni siyo. Dah kami surat ni jam. Oh, surat undangan. Lagu Bah, tahu dulu surat undangan mau ngomong kok. Surat undangan dari sang kekasih. Oh, itu. Oh, pantor aja. Oh, nih tinggal buru-buru dong. Iyalah, HP ro surat undangan rupani di foto ya Bang Dok. HP ibat tok tiker halet atar jonok tu danau yang gratis nu wisata. HP surat undangan no, pada hotel bintang 11. Oh, loh. Oh. Jangan ngiri tok. Tapi murah salamangi ko tahu apa. Kiran ayaru terbigiau lah. Lagu si Wana Sutra kan. Surat undangan. Bang, soalnya Undangan bola toh, maksud di mana? Undangan bola. Tangan tangi. Bang, soalnya 4 orang juga. Syukur dong. Syukur dia. Terus coba. Sutung anu enggak bedang boy murus terus coba. Surat undangan. Ciptaan ceritanya. Ngali gonap tong. Lepas Belgia orang Sumatera tuh. Memang sama-sama orang Sumatera. Itu alai. Tuh Pak, tambah macam surat undangan. Baik. So asatara sapi juga gue. Oke. Nggak boleh apa? Ujalo namai ito surat na tinomos mitua dahasia say maramuran man dailuki Topunai ito, songgot nai ito, mo se mahape, sure na jajitai, jajitai ito, padatai ito, salpu masude, akan salpui.
Putih. Jadi udah, Bang. Ini surat undangan ini, nah, melokot langsung. Iya, oke. Tutawi. Nah, kapan bagas borong ibang. Ini melokot. Tadi kok nih surat jo. Kalau surat nih undangan itu lah melokot. Nah, sehingga Kalau nang surat di Jawa nang dua Wala, walang malakot. Bagas borong mulak. ada.